It's exactly 10 minutes past 8 o'clock. Kona umhlaka 7 July 2021. Hamba kamnandi lento umhlaka 7 enyangeni ye7 ku2021. Sizinje good afternoon to you umlaleli ukhona lapho ekhaya. Thank you very much bona ukuza kwethu. Akade behleli nawo nje kusukela ekseni bephethe kamnandi wafika sona ngesikhathi njengamanje. Sisho kamnandi sisinje doctors in the house. Igama uNhlanhla umameli wakaZondi. Kanti ke nje kuyena ke magashe umuhle kuyena umancinza kodwa ke nje banazi ukuthi ke nje every Wednesday ngisuke nginabo ke nje odokotela baso ke isintu sibezochaza kabanzi ngesintu. It is very important umuntu uyazi imvelaphi yakho uzazi ukuthi uphumaphi uzazi futhi ukuthi uyapi ngaso sonke isikhathi. Kanti ke namhlanje sinaye ke uDr Ncanani. 8 to 9 Wednesday the doctors in the house. More in 1.9 Sinaye nje uDr Ncanani namhlanje ke sizokhuluma kabanzi ke ngayo indaba emnandi kakhulu ngalolu hlobo olumangalisayo. Sokhuluma ngayo indaba yesilwane ukuthi kahle kahle yini isilwane siyini isilwane nanokuthi nje isilwane ke futhi ke isilashwa abantu. But before we go there asike sithi nje shele ngaseyitolo sofaka khana ke uDr Ngobesa. Inyembezi mpuputhe. Ubalile njengenyembezi mpuputhe nje uDr Ncanani namhlanje kona umsakazo uMoya FM 101.9. Mlaleli isikhathi sakho njengamanje it's exactly 30 minutes past 8 o'clock. Kona umhla ka7 enyangeni 7 ku2021. Sikubingelele Dr Ncanani sikwamukele kona umsakazo uMoya FM. Ngiyabingelela kakhulu memelo ngibingelela bonke abantu abalaleli bomoya ngibingelela isizwe simnyama ngibingelele wonke umuntu omnyama lokhulumayo uDr Ncanani osuka endaweni yaseNanda eDube village owaziwa ngelikaMabilano Mabilano bile emzulweni lothi basingenanya wesikhuleni thini sadelika isigodo somlalazi inkobe ekhoselo theoloshe live samandawo bakhe intombi zimdambeka zaqoma ngoba zimthanda mfokanti iziyo zawugoma umkhaya kwensizwe ukhuluma isipedi. All right. Hey Dr Ncanani ngabe ngiyabhiza ke manje angikwazi. Dr Ncanani namhlanje sizokhuluma ngodaba olubalekile kakhulu udaba oluthusayo ngalendlela emangalisayo. Sokhuluma ngesilwane. Whenever umuntu ekhuluma ngesilwane ngiyaqala ngiyayibuza ukuthi isilwane wonke umuntu uyasaba isilwane nanokuthi nje mekuzoqhamuka mhlawumbe into ekuthiwa isilwane usuyezwa nje negama ukuthi khulunya ngento ke nje esabisa ngalolu hlobo olumangalisayo. Sifisa ukuthi namhlanje uDr Ncanani asazise kabanzi ukuthi kahle kahle yini isilwane siyini isilwane. Umsakazi udaba esikhuluma ngalo namhlanje lusuke lujule kakhulu. Njengoba abalaleli bonke belalele emakhaya sicabanga ukuthi bonke badinga ukwazi ukuthi mangabe kukhulunywa ngesilwane kusuke kukhulunywa ngani. Yes. Yini yona isilwane? Yeah. So umbuzo ukuthi isilwane siyini uma ngabe ngikhuluma ngesilwane ngizosichaza kakhulu umuntu omnyama ugogo omkhulu babelalele emakhaya. Isilwane sakhiwo esuke sakhiwe phezulu kwempilo yomuntu kakhulukazi mawusuka ubonakala ukuthi umuntu osuke unenhlanhla izinto zakho kuyizinto ezisuke zihamba kahle kuyaba khona ukuthi ke wakhelwe isilwane esuke sivuswa njengesakhiwo esiphehliwe phezulu kwamanzi amnyama ukuthi lo muntu into zakhe kufanele ukuthi zishabalale kusuke kuloywa usuku umuntu osukuloyiwe emakhweni isilwane sakhiwo esuke sakhiwe ngemithenibi enamafutha ezilwane. Lento ibisiphenduka ngesikhathi lento beyakha babisigama lakho nesibongo ukuthi ke nangu sibanibani wakasibanibani omunye uzacwila lona ukuthi manje sethuya ngisho insila yakhe ukuze mangabe lesisilwane sakhiwa sivuke ngempela sibe umuntu ozovuka phezulu kwempilo yakho akucindezele ucindezele into zakho. Omunye umuntu ke ukwaphuphe athi ngiphuphe ngilele nendiya athi omunye ngiphuphe ngiphethe ingane athi omunye ngiphuphe ngilele nomuntu wesilisa. Lo muntu usuke nesilwane asuke akhelwe sona nesilwane kuyisona esuke eloye ngaso ukuthi into zakhe acindezeleke zingayiphambili angayiboni way forward ukuthi into zami ziyakupla ziyakhona. So lo muntu usuke ebulewe kakhulu ngoba umuntu besuke nesilwane usifana umuntu ebulewe. So isilwane kusuke kuyisakhiwo esakhiwe ukuthi lo muntu mangabe akhela isilwane siyavuswa omunye uyalodwa le ihlanganiso nanenhlabathi zamathuna ibisiba isilwane esizofika wena sicindezela izinto zakho zingayiphambili. Umuntu onesilwane ngisho kuphuma namabhizinisi amabhizinisi achitheka
kuphela izinto zakho uma ngabe nomene omunye umuntu uthola ukuthi unenkinga ngisho kwezothando uthola ukuthi umuntu wakhelwa ini isilwane so isilwane sakhiwo esibi phezulu kwempilo yomuntu into yakhiwa ekhandwa iloyo. Ngiyakuzwa ukuthi uthi isilwane isakhiwo phezulu kwempilo yomuntu. Ngiyakuzwa futhi also mentioning indaba yelokhunjana ukuthi India sometimes ubone ngazuthi umuntu ngifisa ukwazi ukuthi isilwane kahle kahle ngabe sihlukene kanjani. Isilwane msakazi la sihlukene khona sihlukene ngokuthi omunye umuntu ukuthola ukuthi mhlambe uphupha India omunye umuntu uthola ukuthi isilwane siba isipoki phezulu kwempilo yakhe omunye athi uphupha inkomo injaha emnyama injaha inkomo enye ize inhlabe ngeyimpondo so lo muntu ke mayiphupha inkomo isilwane sakhe sisuke esikhandweni nangehlabathi zamathuna abantu bangasekho sebadlule emhlabeni so lo muntu osuke athi ngiphuphe India isilwane lesisuke sisakhiwo phezulu kwakhe kwatholakala izinkukhu mhlambe zezikukhu zabantu bakolunhlanga bese letivuswa bese phuswa abantu abasifanibani sithangayi phambili akube kanje lento mayifika kwelifika iwomunye umoya ngoba isuka lentididiwe ukuthi noma ungaye enyangeni kodwa inyanga ifike ibisiyadidela uma ngabe abantu beloya bakuloya ngehlabathi zamathuna esasemndenini leso esifika bona sibe inkomo uthi phuphe njalo yinkomo kusuka omunye umuntu menjaha inkomo ilwa nayisilwane omunye kusuka abantu abadala kodwa ngiyakubuza ukuthi sihlukene kanjani isilwane esinye isilwane esihamba namanzi amnyama kube isipoki esisuke sifika kuwe ngomoya sicindezele esinye isilwane esikhandwe ngezinto uthola ukuthi mhlambe sekutholakala izinto zenhlanga ezemoya yabantu bangaphandle amabutho anamathamba athile einhlanga zabantu bangaphandle lenivuswe ifike kuwena lento kwamandiya ipoki zamandiya lokho isikhandwe isisilwane kuwena. Ngiyangizwa Dr. Ncane kuthiwa khona isilwane somoya khona isilwane senyoni phinde kufuthi kuba khona isilwane somuntu mhlambe kulozo zilwane lezo sihlukanisa kanjani uma sibona kanjani. Kukhona isilwane senyoni esisuke esikhandeni uthola ukuthi bakuvusela impundulo uma ngabe sikhuluma ngempundulo uma ngabe ifika kumuntu ifika ingene imshaya umuntu athula omunye imshaya unhlangothi omunye imshaya sometime aqhuma igazi ngamakhala akhe sometime uthola ukuthi uyashona manje sometime omunye umuntu imshaya lento inhlangothi isilwane esinyoni impundulo inyoni esuke isithunyelwe kuwena yavuswa impundulo yahlanganiswa kwaseyivuswa lento ayisishiswa yayisiza kona njengentuthu ekwisishingishana uthulele ebusuku uyingena impundulo ingena phakathi ekhaya uma kuvula umnyango enyiqidilika phezulu emqadini awuyazi ukuthi ingena ngoba yinto esuke njengesalamusi esuke ivusiwe ukuthi lento ayiye kwasibanibani ifike iyoshaya usibanibani bakubiza ngegama lesibongo kuthiwa kungena inyoni ekhaya yaqonda enganeni yashaya ingane noma kungena inyoni ekhaya yaqonda baba yafika lenyoni yashaya ubaba emshaya ubaba vele wathula impundulo esisilwane sithwebulele ebusuku sithathe ebusukulele uthi ngiphuphele nomuntu wesifazana ngiphupha abantu benkinya kusuke kuyisilwane leso omunye umuntu usuke ethethulwa ngaso isilwane siyaphendula isilwane sibe umuntu walini ongasekho athi umuntu walini ngiphelezele uthi ngipupha usibanibani lento usuke kuyisilwane esiphendulwe ngehlabathi zakini noma ngehlabathi egceke balolu umuzi wakini waphenduka kwayisilwane ihlupha konke umuntu ola ekhaya egcekeni. Ake sithi nje baba Mr. Ncane ngingumuntu onedlozi uke wabona so njengoba ngumuntu onedlozi ngiyahamba mhlambe ngiyohlola ku Dr. Ncane Dr. Ncane afika ngitshele laphana ukuthi ngithunyelwa ngesilwane okanye ngingenwe isilwane endlela thizeni so lapho ke Dr. Ncane umuntu onedlozi yena isinamthelela muni lesi silwane kahle kahle. Isilwane siba nomthelela kakhulu emsakazi njengoba ngeke ngachaza ngathi esinye uyakhandelwa emndenini esinye ukhandelwe ngabantu bangaphandle beloya ngokubukela isimo sakho ukuthi izinto zakho wena zihamba kahle bese lento bayiphehla njengamanzi amnyama lebiza kuwena izinkukhu esezishingishane ibisiqala lento ifike kuwena icindezele kube namaphupho amabi qala la ekshintsheni kwamaphupho athi omunye ngiphuphele nendiya athi omunye ngiphuphele phethe ingane encane kodwa eyindiya ngoba kuhlukene kwesilwane omunye umuntu uthola ukuthi waze waba nokuchithelelwa isisu for true indaba yesilwane ngoba isilwane ayikho into enhle esifika siyenze empilweni yomuntu ngaphandle ukuthi sizocindezela impilo yomuntu sizodestroy lesi sihamba nedlozi ukuthi singena kanjani edlozini
usuka abonakele lapha emsamo abantu bomndeni bahlanganisa inhlabathi zamathuna bebese lento beyiphehla iyaphehlwa lento uphehlelwe nangaphandle uyaphehlelwa lento bese bethenga idlozi lakho bakubiza ngesibongo sakho sozala lento ifika kuwena isinjengogogo uthi kuphi ugogo wami kodwa njalo mangithi ngenzela ugogo wami izinto into zami zibheka phansi sibamnyama ngishayisana imoto noma ngicishe ngene ngozini noma ngiphelele umsebenzi basuke lento bayiphendulile kwayisilwane base besiphelezela nedluzi. Kahle ke Dr. Nxanane kusuke kwenze njani ke umuntu ekuthumela ngesilwane uyikahle yini inhloso noma kusuke kwenzakalani? Inhloso yabo abantu mangabe besuke emsakazi bengabe bethumela ngesilwane kusuke kumhawu ngoba angikhumbuli ukuthi umuntu okuthandayo angakwenza into embi kangaka ngoba umuntu wesuke kuleyo ngesilwane usuke efana nomuntu ofile kodwa bephila ngoba izinto zakhe azicaci ziba nethunzi elimnyama ngendlela eyisimanga ngoba lo muntu kusuka ngempela kubukeka lapha ukuthi wena unesimo senhlanhla manje inhlanhla yakho sekufanele manje ithwethulwa ngani ngesilwane kusuke kuyibulawo usuku bulawa ngokweqiniso ngoba isilwane masicindezela silwa nokuthi inhlanhla yakho yokuzalwa ayibe emnyama ayiduke ugcina omunye umuntu mhlambe maye eganiwe ahanjele umakoti mangabe kuumuntu wesimama ahanjele umkhwenyana omunye kuze phela umgano omunye axoshiswe emsebenzini benamabhizinisi aphela ngoba usuku usulebulawo lokuphehlelwa ngento eyisilwane esithunyelwa kwena ukuthi asizokulahlekisela ngayo yonke inhlanhla esuke ikhona kuwena so basuke bekuloyo usuku loyiwe mawusuku nesilwane ubulawa ukuthi cindezeleke ungabi nalutho uphuphuze ube umuntu odlutshwana omunye ngoba omunye benesilwane isilwane ngempela sikwenzisa izinto ezistrange abantu abayisabayo omunye uyaphenduka abe umbulali omunye uyaphenduka ebe yonke usuke nesilwane ngempela ngoba umoya omubi lowo. Mlaleli ukhona nje lapho ekhaya isikhathi sakho njengamanje sikhomba ukuthi it's exactly 23 minutes past 8 o'clock ngomhla ka7 uJuly 2021 kanti uDr. Nxanane siyamthola ke khona lapha yana ku Facebook page yakhe Dr. Nxanane namanje nje ulive khona nanokuthi ke nje umufisa udlulisa umyalezo nje inamba ilula kakhulu 078 133 0551 sisithatha nje lapho ke ama voice note sizwe ukuthi uthini but ke topic yethu iyafundisa ngaloluhlobo olumangalisayo nawe mlaleli ngiyathemba ukuthi khona ucoshayo ulapho nje ekhaya and khona futhi ongafisa ukuthi ukwazi njengamanje sambe sekuyona ke ingoma yakhe uDJ Dira and kwabe twins besho bamnandi nje bethi nje ngimele then only coming back sikuyela nje uDr. Nxanane sazowazi futhi kabanzi uthintile lapha indaba emnandi ngaloluhlobo olumangalisayo ukuthi umuntu kanti noma kuthiwa uyithwele pregnant yaba khona ukuthi khona isilwane sifisa ukwazi nalapha yana ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu kuthiwa uyithwele kanti uthwele isilwane akathwele umuntu. Dr. Nxanane ukhona la emsakazweni uzocacisela kona konke lokho nje nento kumele uyenze nje wena ukuthi nje link yethu ethi hotspot.radio12345.com hotspot.radio12345.com sikhona nje lana wona ke umoya eRiyadh sakaza ukhona 1.9 isikhathi sakho njengamanje it's exactly 8:30 o'clock kuwona umhla ka7 July 2021 kanti sanaye uDr. Nxanane sikhuluma ngaloko udaba ojuli kakhulu sikhuluma ngesilwane siyazi ukuthi abantu njengamanje masikhuluma ngesilwane bayaqala basaba emakhaya ngoba nje nalo igama yanizo ukuthi isilwane kuba khona lokho kodwa ke njengamanje ke sesilanje Dr. Nxanane ekuthenini sifisa ukwazi ukuthi ke umuntu kuyenzeka yini kuthiwa uzithwele noma ukhulelwe isilwane kuyenzeka kakhulu lokho memelo uthola ukuthi umuntu aqale abe pregnant kodwa mangabe ba pregnant uthola ukuthi lo muntu omunye maya ku scan kodokotela uthola ukuthi odokotela ku scan akuveli lutho kodwa lo muntu u pregnant and maye kuyisikhathi uthola ukuthi nayo isikhathi simeqile sokuthi mhlamba ngene endaweni yabantu besifazane so lo muntu usuke ngempela kunesilwane ngoba esinye isilwane sithola ngokuthi udwetshole phansi sikhuphuke ngemlenze bese lethi yohlala kwena esinyeni yohlala emahlombe omunye uzabe ne-miscarriage ngenxa yesilwane so kukhona ukuthi omunye azakhulelwa ngempela kanti umuntu isisu sigcwala umoya kanti umuntu ngempela uyithwele nje unesilwane so izinto ezenzekalayo lezo kakhulu ezinye siyazizwa emaphepheni ezinye siyazizwa futhi emsakazweni masilalela ama-radio ezinye siyazizwa kuma social media uyabo ukuthi kukhona ukuthi omunye umuntu uthola ukuthi uzahamba yozala omunye umuntu uthi ayizala ingane ishawe isilwane ngaphakathi eswini ngoba le ngane njengoba ekhulele ithwele ayiyodwa ngaphakathi eswini inalo moya wobulwane
ingane size sishaya ingane ithola ukuthi ingane izozithula itholele uma wayo uzwa kuthiwa umama wengane kade pregnant mayifika esibhedlela wafika ingane isithula bese kufanele manje ukwenza operation ukukhishwa umntwana ayofihlwa ngendlela efanele ngokomndeni. Kuyenzeka yini ukuthi mhlambe ke ake kuthiwa angibathola abantwana ngenxa yokuthi kunesilwane ezivimbile noma mhlambe isilwane sesidestroy isinye sakho ngalendlela ukuthi ingakho ungasabathola abantwana? Isiba senzeka kakhulu leso kakhulu umuntu mayisuke ekhulezelwe ingane. Sihamba sihamba isilwane sakhe ithunze libi kwelesinye size siphenduke sizenze idlozi. Uthola ukuthi manje ebusuku mawulela isilwane siyakuhlebela esinye sikukhohlise. Omunye umuntu umelele ebusuku uthola ukuthi manje uyayema unento akhuluma naye athi omunye mphupha ngidla ngaso sonke isikhathi ngoba isilwane siyadlisa ngisho ebusuku lele. Sidlisa isilwane lento yehla njalo iphenduke la phezulu kwakhe isuku umnyama isisigcwagcwa siba nganesichitho. So kuyenzeka lokhu okhuluma ngakho umsakazi ukuthi uthola ukuthi umuntu ngempela uzaza yotete omunye unenkinga yesilwane sivale nje nokuthi agcina umuntu engabathola abantwana ngenxa yesilwane size sinye isilwane simxabanise nomuntu asuke ezwana naye. Uthola ukuthi ngisho ku relationship othandweni ebudlelwaneni akusaphiliswana kahle ngoba isilwane sihlezi sizoxova ngoba silwa nokuthi ayingabibikho into wena echumayo omunye uzaphume nasekhaya abebethiswa sona ekhaya saphehlwa njengamanzi amnyama samlandela wangena nasemzini wafika emzini waphenduka umuntu manje oseyinhlekisa kabathola abantwana isilwane simvalile ngqi. Ngiyangizwa laphana abantu mhlawumbe umuntu ebusuku athumelele owesifazane akhuphe kuthiwa ubelele nomuntu athi uthumela avuka futhi sekuseni kube sengathi vele ubelele nomuntu kulowo muntu wesifazane mhlawumbe ke kuyena kusuke kanjani? Lo muntu kanjalo ngempela usuke omunye ekhafula ngoba isilwane siyangena kuwena nangokukhafulwa uma ngabe uphonswa kukhona umuntu ofuna ukubuyisa namzwana nahlukana naxabana kwakhona ukwehlukana mhlambe naye ahambe eze kumina noma aye kwabanye ozakwethu. Mayifika kwabanye ozakwethu uthola ukuthi abanye ozakwethu sezoba nezinto abazozenza uyayizwa lona uma lezi zinto bezenza mhlasimpeni bamnikeze amakhubalo okuthi ke phela kufanele ibuye intombi uphonswe lapha lo makhubalo kusuka kunezinto ekuyizona ezinyakazayo ezihamba ngomoya lento mayifika kona njengezizwe izizwe mangabe uyithuma ukhuluma ngegama nesibongo bese ziya direct kulowo muntu mangabe ifika lento ifika ivuke kwena kube indoda ebese umuntu ngiphuphele nomuntu wesilisa size sixabanise nomuntu osuke uthandana naye ngoba akube kusaba kuhle ngisho ekhaya endlini ngoba lento isuke isixovu siphenduka isichitho. So into enjalo into ekhona kakhulu esuke icindezela umuntu omunye mephuphe umuntu wesifazane uma kuumuntu wesilisa kusuka nempela kufanele lo muntu ayisukumele ngoba naye umuntu wesilisa kusuke esinye isilwane singena ngomuntu wesifazane. Yabo ngoba isilwane uyakwazi nokuthi usithole kumuntu osuke nesilwane mangabe lisuke nizwana niphinde nihlangane ngokwenyama uyakwazi ukuthi naliyena lo muntu ebesele lithunze likuyena hlale nakwena nawe mawususekhaya ngoba sesiyazi isilwane ukuthi nina nobabili igazi lenu seliya connect seliyazwana. Uyabona manje le isigcina nakwena isihlangana naye nakwena senabantu manje eseliphila ngento eyodwa sekufanele ukuthi nisizane nihlale phansi lento nisizwe ngoba noma ngathiwa senihlukene kodwa ubulwane nawe uyohlale ukulandele ngoba vele wasithatha kulo muntu ngesikhathi nihlangana. Ngifisa ukwazi lana ukuthi Dr. Ncanane ake sisike nasike isilwane naso ngifuna ukwazi ukuthi isilwane ngabe siyabuyiseleka yini emuva. Ngifuna lana ukuthi ungivezele kahle kahle ububi nobuhle bokuthi nakho njengamanje ngobusho ukuthi umuntu obuzwana naye isekhaya mhlambe bakubelethe isilwane usufisa ukusibuyisela emuva uyakhona yini ukuthi isilwane usibuyisele emuva mase uyazivezela ubuhle nobubi besilwane? Isilwane kahle kahle into embi kakhulu ngoba esinye uma sivusiwe umsakazi memelo sisuke sivusela ukuthi size sitshelwe esinye siyayalwa isilwane ukuthi mhla bethi bayakhipha kulo muntu ubophuma nomphefumulo wakhe Jesus. Omunye uthola ukuthi kade hambile enyangeni eyolahla isilwane uma sipowerful ngempela isilwane masosuzo mayithi inyanga kufanele ufike nenkukhu uthi ungakafika enyangeni uyiphethe inkukhu ifendleleni lo muntu usuka ngempela nesilwane esinzima kakhulu esithenga manje yonke into ethinta igazi sekufanele manje ke ukhulekiswe kube khona amalingo azokwenziwa kuwena emzimbeni ibhekwe lento umuntu osuke yakuyena ezosusa isilwane asicuphe ngoba kuya ngokuthi umuntu
kodwa uthola ukuthi lo muntu owayibulele ngaso isilwane esakhile wasivusa wasithuma kuwena uthola ukuthi akasekho sesizohamba ngesidungaze ingakho kuhamba kube khona ukuthi ke simbulele ngabantu abadala ukuthi masiyolahla umuntu isilwane sanga umuntu somlahla entabeni sanga umuntu isilwane somlahla endaweni eyihlane kude ngoba kufanele sidukiswe isilwane kuwe ingabe into ebuya kuwena uma sifika lapha sibheke ukuthi kunzima kangakanani ukuthi lo muntu masimsusa lesilwane impilo yakhe ingaqhubeka ibe khona naye angaphila fanele libhekwe lento uma sibona ubungozi kodwa sibe naso isombululo mina njengoncanana ukuthi lesi silwane ngiyasusa lo muntu ngiyamthwebula lo muntu ngiyamlinga lo muntu ngiyamfenga lo muntu ngiyayithwebula lento emzimbeni egazini lakhe ngiyayitshala la ngithayisale la ingabi samlandela kuba ngendlela ke thina odokotela balapha besintu esikwazi ukuthi mase sihambe nawe sile kude sifike senze ngendlela yakhona uyabo ngike bengikuvezele lokho kakhulu emoyeni kodwa nginendlela mina msakazi engisuke ngenza ngayo njengodokotela uncanana ukuthi mangikulahla isilwane ngikulahla kanjani so mawusufike kumina ngithatha ngikise entabeni noma ngikise endaweni la kusuke kunesiduli khona bese lento ngifike ngiyilahla ngigeze ngithwebule ngendlela engithwebula ngayo kodwa for sure umuntu uzomlahla isilwane fanele usibheke isilwane ukuthi sinobungozi kangakanani ngoba esinye isilwane esisuke sikhandwe kumuntu sisuke sikhandwe satshela ukuthi mhla siphuma empilweni yakhe siphume nomphefumulo wakhe omunye umuntu uyathuna ningabe engozi ngisho emgaqweni uma isilwane sakhe sikhandile omunye umuntu akangafika ngisho ekhaya kuphakame ngisho isikhala endleleni avindwe ngabantu ephuma kwena alimali sasitsheliwe leso silwane ingakho kufanele ukuthi uyini isikhathi mangabe umelaphi uyibheke inkinga yomuntu ukuthi yini ngempela lo muntu eyomsiza kulesi silwane esisuke simhlupha ukuze egcineni sikwazi ukusuka isilwane siyaphindela emuva sambe siyohlupha lesa sisuka khona uma engasekho umuntu wasifana siyaphuma sihambe sidubalale sintante entabeni la sintanta khona kodwa sesehlukene nawe wena osuku nenkinga isilwane Dr. Ncanane ngithi mengijula angicabanga ngalo lolu daba lakho ngibukelela abalaleli emakhaya ozothi mina angisondele eduze komuthi because bakhona abantu abakanjalo angeke ngikhona mhlambe ukwenyangeni into ezikanjalo but lo muntu unasi isilwane usezwile futhi useyayibona nalezi impawu esikhuluma ngazo uyabona ebusuku unjalo ubone ngathi usulala nomuntu ekseni kube sengathi vele bekalele nomuntu uyayibona nje impawu zesilwane ziyavela kancane kancane but ke njengamanje sifisa ukwazi ukuthi ngabe isilwane siyakwazi ukuthi sixoshe ngomkhuleko ngaphandle kokuthi mhlambe ngize ngeDr. Ncanane ehamba yongeza enze nangemithi yakhe ngiyakwazi ukuthi isilwane ngisixoshe ngomkhuleko mhlambe kube khona lawo makhandlela njalo ngiyakhuleka ngiyathandaza sixoshe isilwane noma sidinga ukuthi ngihambe nje ngiyokwenza uDr. Ncanane nje bechaza njengoba ngichazile kakhulu umsakazi ngathi isilwane sihlukene kabili yabona kuba lule esilwaneni esisuke kuyisakhiwo sabantu bangaphandle kunalabantu abasuke bewuzalo bewumndeni ngoba bona bazinsila uma ngabe bezokubulala ngesilwane esikhandwe nanensila zabantu bala ekhaya kuba khona indlela ekufanele mawukhulekiswa ukhulekiswe ngayo kodwa angikhumbuli ukuthi umthandazo uwodwa ngempela mawunenkinga yesilwane ngoba kuyaphoqa ukuthi egcineni noma sithandaze kodwa sibusisa amanzi kube namanzi esizowabusisa ukuze noma sikhuleka kuba ukuthi siyahlambulula ngamanzi sisixoshe naso isilwane ngoba isilwane siyaba idimoni kodwa seliphila phezulu kwakho uthola ukuthi unedimoni kodwa wena wazi ukuthi unedimoni omunye azabe nebarcode emzimbeni lento manje isinjengedimoni elifika njalo ebusuku limthathe limthwebule ahamba ayithole esendaweni angazazi ukuthi ukuphi lekhona so kuba likhulu ukuthi sithandaze sithi isilwane siyabaleka kuwe kuba neziwasho njengoba mina ngungcanane kumuntu osuke engasoko ongahambiselani nempande yomuthi engibesela umuntu ngimkhulekele iswasho noma ngimnikeze iproduct eqondene nokuthi sebenzisa lesi swasho noma ngabe kuthiwa amanzi omfula amanzi epophoma kodwa kuba khona iswasho sokulahla isilwane sokususa okwazi ukuthi uma usebenzisa ukhuleke kusona uthandaze ube sewukhanyisa lo makhandlela usucela ukuthi nabakini abangasekho abakusize bakukhanyisele bakuqobele lento ekuhluphakho so lokho ngithi ke abangiveze kakhulu emsakazweni ukuthi kuba khona umuthi ongamakhubalo athile esibahlanganisayo bese kuba khona iswasho esikhulekeliwe sithandazeliwe ngoba uma nakhona uzoqinisa kakhulu ekuthandazeni usonke kuba ukuthi ngempela njalo esontweni
mangabe usesontweni uyakhulekiswa uyabona ukhulekiswe kuzobuye ngokuthi ngempela lo moya wesilwane usuphelelwa amandla empilweni yakho yeah so izime kanjalo siyenzeka. Ake sithi-ke nje sengilaphekile Dr. Ncanane isilwane wasilapha uDr. Ncanane ngale ndlela asilapha ngayo ngakhuleka ngendlela asho ngayo mhlawumbe masilaphekile-ke lezi silwane kumele yena ekhaya ukuthi mhlawumbe kuyohlanjwa umsamo okanye kuhlanjwe idlozi lakho. Ngeke ngachaza kakhulu ngathi umuntu onesilwane siyamthatha simise entabeni uma singamyisile entabeni kodwa simisa la umoya engcwele esithema sikhuleka wayesesiholela khona ukuthi asiye khona uma sisuka lapho siyahlambulula masuke ukuhlambululeni sihambe siye ekhaya nakhona ekhaya ngoba uthola ukuthi isilwane asihluphi wena phela sihlupha wonke umuntu wala ekhaya ongathi mawufika egcekeni uthola ukuthi abantu bala ekhaya bacindezelwe isilwane esiyibulawo esakhiwa nje kulo muzi ukuthi asihluphe la ekhaya abantu bakhona bangayi phambili uthola ukuthi ngisho abafana bala ekhaya baganele saphela basahlanganiswa namanzi amnyama sekufanele ke manje kugezwe ngishidlozi lentitho etshulu isuswe nasedlozini ngoba kusuke kuphenduleke ngisho idalwa bese niphila impilo yokunyandena yobulwane kodwa ekhaya kuyaxatshwana kunomsindo akekho thobela omunye laba bantu baphendulela ngaso isilwane uthola ukuthi ngisho la ekhaya ebusuku njalo basekhwalele kunesikova mhlambe sihlupha la ekhaya esifike sihlale phezulu kwendlu yabona lo muzi usuku nesilwane esihamba nesiporo esumoya bathi la ekhaya kunesishintshane njalo ebusuku esivele sibe khona kusuka lapho kuvuswe umunca oyisilwane ohamba nesiporo so laba abantu basuke besenkingeni ngempela ekhona ukuthi ke bakusukumele lokho kube umndeni uma beza kwena kudokotela uNcanane mina ngifika lokho ngikubheke ukuthi yini ezogcina labantu basizile ngoba egcineni kuyefanele ukuthi ngempela idlozi ligezwe ngoba nawe usugeziwe isuke lento nasemsamo. Abantu Dr. Ncanane uthola ukuthi abasayithembi inyanga ngenxa yokuthi umuntu uzohamba afike athi uDr. Ncanane nginesilwane afike mhlawumbe asilaphe asaphambile futhi ngambe kuDr. Mthembu afike futhi noDr. Mthembu athi nginesilwane aphinde asilaphe. Uyibona kanjani ke manje inyanga kahle kahle ezokusiza ukuthi kuthule nomthwalo? Into yafike bisiba inkingi leyo ukuthi ke abantu esibasizayo memelo bangakwazi ukubekezela. Yebe khona lento ekuthiwa ukubekezela ukuthi ke udokotela kufanele ukuthi umnikeze isikhathi. Umnike nje isikhathi uattende kudokotela usebenzise wonke ama products osukunikezwe wona ngoba lama products osukunikezwe wona kusuke kunesiqiniseko ngempela sokuthi kufanele akusize asuse ukufa phezulu kwenyama yakho so into abangokuthi ngempela uthola ukuthi omunye umuntu isilwane asuke kufanele ukuthi sibheke ukuthi sihamba nebulawo lani uma sihamba nebulawo ngempela sobulawa ngabantu wacuywa kwathatha insila yakho mhlambe yangaphansi noma kwathatha iskipa sakho noma kwathatha into yakho so umucwiwe ngempela kusuke into yakho icomplicated ngendlela yokuthi kufanele ugxiliswe kakhulu ekusetshenzweni until into zakho kuze kufike la sithi khona danki ngempela izinto ziyalunga ngoba uzogcina usuka kumina uye komunye athi hayi nginenkinga yesilwane omunye athi unenkinga yesilwane wathola ukuthi asinye isilwane memelo asuki kuwe kunomuntu ekhaya owayephatha ikhwama uyayuzwa lona kunomuntu ekhaya omkhulu noma ugogo owephathi ikhwama siyazi ukuthi omkhulu bethu nabo ngekhathi zakudala banezinto ababebanazo nabo ngekhathi zempi uthola ukuthi kuyaxatshwana kubangwa igodi uthola ukuthi naye wayenenduku yakhe eyayivika la ekhaya ivikela umndeni kodwa le nduku umuntu uyayilandela uthola ukuthi yayinane ubulwane obuthile njengamabutho kukhona into ekuthiwa amabutho umuntu ongilalele njengamanje uyazi ukuthi uma ngikhuluma ngamabutho ngikhuluma nami angikhulumi nenyanga nesangoma nomthandazo but ngikhuluma nawo wonke umuntu ngoba amabutho kusuke kuumuntu ohlanganisiwe oyizilwane vele zisuke ihlukene ukuthi ezinjani so ikhona into efana naleyo okhuluma ngayo umsakazi. Sizokwazi njengamanje ukuthi sekwenzekile konke lokhu uDr. Ncanane engitshela kona ngalapheka nani ngiqinisekisa kanjani okanye ngibona kanjani ke ukuthi umsamo usuhlanzekile idlozi sehlanzekile inhlanhla yami sibuyile njengokuke wachaza wathi abantu abanye kuke kuthathwa insila zabo zangaphansi okuthi lokho kwenzeka kumuntu wesifazane so ubona kanjani ke lo muntu wesifazane ukuthi njengoba kusetshenzisiwe ke lezi insila zangaphansi kwaphindwa setshenziswa ke nane insila zami ngalungisa uDr. Ncanane ngibona kanjani ukuthi inhlanhla zami seyibuyile umsamo wami usugezekile idlozi lami seli right nezinto zami seziyavuleka kufanele kube khona inkomba impawu msakazi ekhombisa ukuthi kade uphumile phela kuye kumuntu
emsweni wozwa same time ngesikhathi eqala ekuthinta ukuthi khona esukayo kumina fanele kube nomthwalo osukayo emahlombe ubese uyaqala omunye umuntu ubona ngokuthi usizakele ngokuthi uma ekade engawutholi umsebenzi uyawuthola uma ngabe lo muntu ekade ingane ingaphansi esikoleni ihamba iphasi iphumelele ngoba isilwane sivala ngisho ingqondo ukhohlwe ngisho into oyifundile uyazi uma ngabe uyingane esinye isilwane uthola ukuthi uma ngabe unaso sithwebula sithwebule ngisho imali athi umuntu uyayiphatha imali kodwa imali iyashabalala omunye ngimnikeze iswasho noma ngimnikeze ikhubalo noma ngimnika umuthi athi awusebenzisa umuthi umsebenzi usuphuphile so lokho kufanele ke lento uyidideke eyiwasho kube neyiwasho ke manje ozoyidida lento ngayo mhlamba thola upetroli mhlamba thola ipiriti mhlamba sawutomadla mhlamba oshibhoshi yabona lezi washo strong exhophayo ozothi mawuqala ke manje umsebenza ngazo lento kucaca ukuthi ayikwazi ukubelana nalesi swasho uyabo isuka same time ke lento ithuthe lento ibaleke lento ibuyele kwela kubola yasuka khona bese uyimawuqala ke manje ke uzwe ngayo ukuthi hayi ngezwe ukuthi lento isukile manje ngizizwa phila manje mahlombe uyabo so uyawuthola umsebenzi makade imali ayiboni imali abone ukuthi hayi ke impumelelo yami ngiyayibona manje ukuthi isiya phambili yakhona sengiyaqala sengiyelwa ngoba ubona kanjalo uma usetshenzwe kahle kubuya amaphupho kuyimali uthola umsebenzi omunye uyapromote umsebenzini omunye bengabe busy edila namathenda mhlamba amathenda ade ngasawathola ecindezele isikwane usuyambona usethola amathenda yabona lo omunye uthola ukuthi emsebenzini izinto sayihamba kahle bamthanda abaphathi bakhe isiphelele lentutho bekade ihamba nayo yani yokulwana sekuya amaphupho sekupha abantu bakuba bangasekho usiyababona nje sebegezile sebeclean omunye azabuya umuntu wakubathi hawu ngiyabonga bengicindezelekile engane yami Mlaleli nje sinawe khona lana bona moya FM 11.9 isikhathi sakho njengamanje it's exactly 20:48 PM ngomhla ka7 July 2021 sinaye Dr. Ncanane sikhuluma ngodaba laso isilwane ngifundile nje kakhulu Dr. Ncanane and ngisaqhubeka ngiyafunda i-topic yethu yanamhlanje bangisho ukuthi ijulile ngalohlobo olumangalisayo kunabantu besifazane abacindezekile empilweni zabo kunabantu besifazane inhlanhla zabo bathi uba bezama ziyahamba iphelela but uthi uzohamba umuntu wesifazane noma umuntu nje general uthola ukuthi uzotshela ukuthi no unayo inhlanhla but unalento le ekuvimbezelile eyisilwane nezinto kanje but njengamanje ekhaya umlaleli olalele ofisa ukusizakala ofisa ukuza ku Dr. Ncanane usayibonile izimpawu omunye mhlambe akanaso isiqiniseko sokuthi ngingabe nginaso yini isilwane noma ngithola kanjani ukuthi isilwane nginaso uma ngiya Dr. Ncanane yini efanele ngiyenze Dr. Ncanane yena ungisiza kanjani ekulapheni isilwane nanokuthi Dr. Ncanane yini yena yenzayo izinto zami zibuyele esimeni we talking about abantu abalahlekelwe inhlanhla zabo sikhuluma nabantu abalahlekelwe ukuphila kwabo abantu abasengcindezini because asikwazi ukuphika nokuthi sibalekele ethenini abantu abaningi basengcindezini esilwane but ababoni yes you understand so namanje uveza lokwenzile usuyabona ukuthi indaba yesilwane ijulile ngalohlobo olumangalisayo ejule kakhulu indaba yesilwane ngoba isilwane asivela vele omunye umuntu uthola ukuthi ngesikhathi sakhiwa kwazi kwabekwa ngishindwa ngenyama uthola ukuthi le ndidida ngisho abathandazi udideka ngisho umuntu usufike kena ithandaza uma ngempela naye umthandazi engathandazi ngokunamandla ecela kakhulu ukuthi uNkulunkulu akamsize ngoba isilwane ngempela yona into esuke ibulawo kakhulu phezulu kwempilo yomuntu yes kodwa ke njengoba ngichazile kakhulu kuwena memelo ukuthi mina ngudokotela uNcanane nginendlela ehluke kakhulu ezokususa ubulwane phezulu kwempilo yomuntu noma ngithandaza ngimkhulekela umuntu kodwa kunama product engiwakhiphayo ayiwashi kunama product ayimithi engiwasebenzisayo ngoba kukhona ukuthi omunye umuntu isilwane sakhe vele sakhandwa ngomuthi umeke wathi usebenzisa umuthi sivele siba powerful kakhulu sesimcindezela kakhulu omunye bekwasebenzisa umuthi agulela ukuthi ngempela lo muntu uyahamba emhlabeni so lo muntu onjalo ke kufanele ukuthi ugciphe kakhulu emanzini umdipho lwakhe kube neyiwasho omnikeza zona ayisebenzise ukuze lento idideke ngempela iphume kuye ibaleke ibona ukuthi hayi ngathi la ngiyaxoshwa kusafanele ngibe la ngoba phela isilwane kusuke kuyinto ewumoya okhandiwe wathunywa kuwena nathi ke asuxoshe ngokukhuleka noma suxosha ngesilwane osuxosha ngekhubalo lento isiyaphuma iyabaleka kwena siqala into zakho zikhande ziye phambili
Ngabe uDr Ncanane kahle nje simthola kuphi kona wonke ama social media platform uDr Ncanane futhi masifisa ukumfonela ke plus ngamfonela khona nanokuthi ke nje uDr Ncanane kephi kahle lapho etholakala khona before we go there Dr Ncanane ukhulume indaba enkulu yamanzi ngiye ngiyezwa isikhathi esiningi ukukhulunywa ngamanzi sengiyabona namanzi ukuthi shisha amanzi ayamphilisa umuntu amanzi they are so powerful ngaphandle nje ukuthi wenze ezinye izinto noma ingaluphi uhlobo kodwa indaba inokuthi amanzi ayenza ushintsho empilweni yomuntu kuyaqinisekisa namanje njengoba uchaza ukuthi umuntu kumele ukuthi umthathe umfake olwandle noma umfake khona ebobomeni umdiphe yabona nje abangafakazela kakhulu ababukele emakhaya ukuthi ke mina nje ngiyaziwa ngisho enkonzweni enkonza ngiyona mina ngikhonza eGod Vision Ministry ibandla nje kaNkulunkulu kuyaziwa ukuthi nje ngempela uma kuthiwa kuyathandazwa ngempela amanzi yona into esiphila kakhulu ngayo ngoba phela funa sikhumbule ukuthi uNkulunkulu umekhipha abantwana bakwaIsrayeli bakhiphe eGibhithe wabawelisa ulwandle yabona ohlabelela kahle ukuthi babengahambi bodwa babehamba nenkazimulo yayiphakathi kwabo sebheka ngesebelweni ulwandle uma bekhala ngendlala nangokoma endleleni indodana kaNkulunkulu uMose ukhumisi ushayidwala iqhuma amanzi shothi uyabona ukuthi amanzi vele awuphila komuntu ngoba yonke into osukuzoyenza isuke izobhoka ukuthi egcine nayo ibe namanzi ngoba even ngishinga ubegqokile mangabe izoba clean fanele idlule emanzini bakuzopheka ukudla ukuze kudleke funa kudlulephi funa kudlule emanzini so ngizamusho ukuthi amanzi masiwathathe ngoba akusibona bonke abantu abangalashwa ngempela umuntu omunye umuntu uyathandaza uthi wayingcole hayi thatha amaqanda lobisi omunye mina ngangafika emzini umuntu ngithandaza ingane yakho inebholiyani inedliso limela ingakwazi ukuphefumula wathi wangcole thatha ukanyanisi ngathi ngithini mina wathi wangcole thatha ukanyanisi ukhulekele ukulale nufake kujeke awuphuze wathi awuphuza ndiyayibuya lento isigaxo esikhulu esingaka sathi nje pho phansi so uyabona ukuthi ngempela akusibona abantu abaningi emsakazi abangaphila ngomuthi but amanzi nje pure water ewodwa yabona noma uthatha amanzi umfuna uthatha impopho umthatha ulwandle uthatha isiphethu ungalethe mina wahlanganisa wathandaza nowakhuleka ikhona lenzeka phezulu kwempilo yomuntu sesibhala nje noma sigoqa udaba lethu la namhlanje umlaleli kade sinayo nje uDr Ncanane sikhuluma ngayo indaba ojulile kakhulu ukuthi isilwane njengoba ngisho nje ukuthi ngifundile kakhulu and itopic yethu ngathi singangayivala ngathi singakhuluma ngoba abantu baxakekile leminyango yazi kunomuntu kumanje uthola ukuthi walotshona kwaphela mawuthi uyalandela kwavala ayibona impilo yakhe iba negame phambili angaqala ayibona impilo yakhe ithi forward ngoba ngempela isilwane siwe kuyibulawo umuntu onesilwane akabi nemali omunye uthola ukuthi wabulawa ngesilwane esithanda uphuzo odaka utshwala uma ebona nemali nje ucabanga utshwala azaxabane nomuntu wesimama azwana naye nomuntu wesimama uthola ukuthi naye unenkinga yesilwane uthola ukuthi uzibane kunawo osisibala pha bayaphuza awusazi kwenze njani siyafa Dr Ncanane hayi kufanele ngisukubele khona Dr Ncanane kubona umsakazo njena umoya FM 101.9 sithi ke nje sifisa abantu bona lana every Wednesday sinabo odokotela bethu kodwa before you go Dr Ncanane sifisa ukwazi ama social media handles wakho ukuthi utholakala kuphi uDokotela uNcanane uyamthola ku YouTube channel yakhe mawuthe nje DR Ncanane inyanga ku YouTube uyamthola futhi ku Google uyamthola ku Facebook ungithole ku WhatsApp ungithole ku Instagram mawuthe nje DR Ncanane inyanga uNcanane uyaqhamuka lapha phinda futhi abachazela abantu ngezinto eziphilisa abantu ngiyatholakala ke nama cellphone number yakhe khona inamba engiyisebenzisayo abantu abangithola kuzona ngitholakala enambeni ka Telkom u081 377 6407 ngitholakale ku 060 89 4 2008 060 89 4 2008 ngiphinde futhi ka Telkom number it is 081 377 6407 081 377 6407 uDr Ncanane loyo owaziwa ngekaMabelane utholakala eLanda eDube Village endaweni yaseMangweni area 3 kuMbusi Road mawungena ku YouTube
ikhona lapha ilink bawushona lapha ku YouTube upressa ikhona ilocation kumuntu odrivayo umuntu ohamba ngamatekisi mawugebelele wathi ugebela iNanda ungabe uya driver ngabe uya requesta mawu requesta ikhona lapha mawungena ku Facebook ungena ku Google ikhona ilocation lapha iyaqhamuka iaddress number ikuthatha imoto la usuka khona iyakubeka emagcekeni akwancanana ufike ubone lapho ukuthi kuyasetshenzwa kuphila khona abantu bayaphila lapha eZimangweni area 3 iNanda 391 address leyo yasekhaya ngisebenzela khona ngiyacela ukuthi abantu basubscribe lapha ya ku YouTube kancanane bafollow abantu balike abantu sinama products eDube Village Mall kune pharmacy kunama products lapha eswa supplyile asiza abantu sinama lotion okugcoba sinensipho zokugeza ezenza uthande kube muhle sineyiwasho sinemithi yenhlanhla sine product esisebenza ngendlela esimanga eyakha imali kumuntu abathu imali yavusa sizoba ne product abathu manhlanhleni sizoba no 1000 sizoba nesikiza endoda kuningi nje kuyenzeka kodwa ke mawungalandela ku YouTube uthatha inamba ufone okunye sizoxoxa nje kahle umuntu sesihleli naye phansi ke sesibonana ubuso nobuso naye afika bona ukuthi cha la kusekhaya kuyasetshenzwa. Thank you very much again Dr. Ncanane isikhathi sakho njengamanje it's only 2 minutes left to the top of the hour 9 o'clock on the 7th July 2021 igama uNhlanhla umeli wakaZondi kanti ke nje umthola khona lana every Wednesday bona umsakazo moya FM 101.9 from 8 kuya ku 9 nhlengabo ke odokotela besintu sikhulisa abantu besintu. Goodbye, good night South Africa.